لتنشتا روجاوای کردستان ام دزانن یک جقادن هری برفره کو هم برخدان جبو زمان کردی هيا هم تکوشین جبوی هيا و هم جی خباتک مزن جبوی هيا باکوری کردستان هيا و گاوه بینر نجا ام دزانن باکوری کردستان در باسی پیواجوی که دنده به تایبت پشتی کنگره پکک و بانگاری بر عبدالله اوجلان دور دجی دوزا زمان کردی هيا گلو خباتک چوال و دره دبه قد خین بچرنگی هین سر زمان هيا و گرک د سبروجه در روشا زمان کردی چاوا به امبر خو ددنوی دره و به تایبت ج باجار وانه حوال دل بهار بردف که کمیسیون زمان چاند و هنره یا دم پارتی لگل ما آماده ما مسته حوال دم و خوش به روشا زمان کردی لته پیروز دکم لتواهی اگل باکوری کردستان جی پیروز دکم دخوازم و بپرسم یعنی ببونه به روزه وگا خباته که چاوا جبو زمان کردی لباکوری کردستان تیکرن چندین آستانگی لپیش برفره کردن و هر وکی فرمی کردن از زمان کردی رو داره هیا. بله. اجی دسته و همو تماشه دابدیم و پازه گلان جسری ده لهمو جانگورین آزادی جانگورین زمان کردی لدایی کم کرد شرین گل کرد و گل روحی پیروز دکیم. نها براستی جی ام د سری ده ببیجن تکوشینا گل کرد یا با 5 سالان یا به همپا همو داخواز و مرازن دستلادار و میتینگران ین پیشافتن تونه حسباندن و هولدان جهول را کرنا زمان کردی ده قرق آوان ده هشت ام پیشه ببیجن آنگو تکوشینا آزادیا گل کرد چوا لیگل خواه gelek serketin u serfirazi anim de heman deme da serketin u serfiraziya zamanı Kürdici bukhara anim. Berku tabi erişen hovane yen vasat salan zamanı Kürdici veki gelek Kürd nakwa belant kir. Be taybeti tekuşna 5 salan ya Bakure Kürdistan'ı releber buna zamanı Kürdi girt. دستلاتداریا دولت ترک نچار ماکو زمان کردی حتی اصلا که قبول بکن هم انجام تکوشنا گل کرده هم لگل پیشکتنین تکنولوژیک هم جبر قدیم بونا زمان کردی ایدی نه پیکان بکو زمان کردی با آوایی که کلاسی تو نه بحسباندن و هول بیداین کجی هولی بیراکرن لی ام بیج ببیجن نهاجی دستلاتداریا دولت ترک با آوایی که فرمی زمان کردی قبول نکن جبر کو با آوایی که فرمی کردان جی قبول نکن زمان کردی جی هیجی لبن دور پیش کرن دور تن کرن سنوردار کرن و حلاندنا جور بجودانم آنگو پولیتیکاین دولت ترک ین 100 سالان با آوایی که کلاسیک هرچی قاسtek çoğbinci ev پولیتیکاین تنه حسباندن قدقه کرن پشاپتن و حلاندن خوان yani بره و ریبازین نوجنتر دخوازن زمان کردی نوا 4 دیوارا بهلن سنوردار بکن و بحلینن ام بکرتاسید کارن نها bu زمان کردی ببیجن لی بگومان گل کردی ده انجام تکوشینا 5 سالان da edik geçtiye hişmendiyken netveyi ya demokratik ku berdin ve çipin belabedin evi be her avaki zamanı xwe biparêzin ji bo pê jî hewirdanên vasalên dawiyê zêdetir dibin. Êdî têkoşîna parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî ji em bêjin têkoşîna çend saziyên zimanê Kurdî yan jî çend derdoran derdikevin. Êdî hemû sazî, partî û dezgehên Kurd hemû gelê Kurd li gel hemû kêmasû nebesiyên xwe êdî gihîştiye wê zanebûnê بله نها مامسته هوال ایرو باکوری کردستان و ترکیه در باسی قناغه کدن دبن یعنی نها ایرو روج ام داخیانیان دبینن بحث حقوق تکرن بحث قانون تکرن بحث دستور تکرن دناوا وان گشدانان در روشا زمان کردی ده چاوابه و هون چه داخوازه دکن جبو زمان کردی گرک بچه رنگی به بری نهال ترکیه و باکوری کردستان مثلا
بجارتنا درسا كردي بپیش خستبون يعني جرك روشا زمان چاوبه و ديب چه رنگي به يعني نهاني قاشن تينه کرن قالوا بحثا زمان كردي هاتيه کرن بله نها رزار Abdullah Öcalan demek ki beri naha banga açtı civata demokratik kir. Dise em tevgera azadiya gele Kürt de çarçova ve bangeda gele gaven diroki avetin. Naha edi yani gele zalal eftiş teditin. Deve edi devlet artık nikaran mafen gele Kürt yen heri reva yen heri xwazayı em bêjin qedexe bike wan ji tune dîtinê bê ji ber wê jî gelê Kurd var daxwaza dike yani fikr û ramanên kîjan partî û dezgeh û derdorên Kurd çi be bila bibe li Bakurê Kurdistanê hemû partiyên siyasî yên Kurd sazî dezgeh tevgerên Kurd van daxwazan ji dewleta Tirk dikin ne ku wek daxwaz dikin teqez divê dibêjin eger nebe nabe yani ev daxwaz pek neyin aştî pek neyin. Ev çi daxwazin? Divê zimanê Kurdî hem di zagunan de hem di makazagunê da wekî zimanekî fermî bê nasîn. Divê zimanê Kurdî bi awekî fermî bibe xwedî statû. Divê ji zanîngehe bigirin angu ji pêş dibistanan bigirin heta zanîngehê di hemû merheleyên perwerdehiyê da zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê. Dîsa divê hemû nav û tiştên ku berê Kurdî bûn lê paşî bûne Tirkî kirine Tirkî divê dîsa li Kurdî bên vegerandin. Dîsa divê di hemû sazî û dezgehên dewletê û li her qadeke jiyanê hemû qedexekirinên hukukî, zagûnî û yên fiîlî yên li pêşiya bikaranîna zimanê Kurdî ji holê bên rakirin. Ev daxwazên me gelek zelalin. Ev yek dê çawa pêk bê. Bêguman ev mijarên nîqaşê ne. Ev em bêjin nîqaşa di navbera siyaseta gelê Kurd û mekanîzmayên dewletê de ne. Gelek rê û mekanîzma hene dibe ku pêşerojê ev em bêjin bibin mijara nîqaşê jî lê berî her tiştî divê destlatdarî bi awayekî fermî êdî zimanê Kurdî qebûl bike, gelê Kurd qebûl bike. Bêguman qebûlkirina statûya zimanê Kurdî û perwerdehiya bi Kurdî jî rast derast bi qebûlkirina statûya Kurdan a hukukî û siyasî ve têkildar e xwe niha ew jî ketiye rojeva civakê ebê çawa encam bide em ê pêşerojê bi hev re bibînin. بله bu Kurtayî hema bu gotinekê jî eger ku ev gotin û daxwazên hûn têne kirin di van danûstandinan de cîbicî nebin de helwesta we wekî Kurdî hezan li Bakurê Kurdistanê çawa be him jî hûn ji bo Kurdiyê xebatê dikin vê gavê. Belê niha ne Kurdî hez tenê ne teweya Kurd gelê Kurd ya li Bakurê Kurdistanê pir zelal e. Yani ji hev salî heta heftê salî ji hemû fikr û ramanin hemû Kurd pir zelalin. Heta ku zimanê Kurdî bi awayekî fermî neyê qebûl kirin ne be xwedî statû perwerdehiya bi Kurdî bi awayekî pêk neyê ne aştiyeke bi rûmet pêk tê ne civateke demokratîk tê saz kirin. Ji ber wê çendê Kurdî ne mijara bazarê ye û bi heman awayî ji bo pêk anîna vê yekê jî bêguman di serî de hemû partî û dezgehên Kurd em wekî gelê Kurd bi biryarin bi vîndarin ku em ê têkuşîna xwe di asta herî bilind de li her derê civakê bilindtir û berfirehtir bikin. بله هەواڵ دلبهار بەردەفکێ کۆمیسیۆنا زمان چاند و هونەرێ یا دەم پارتیە gelekî سپاس hûn bejdارî bultena me bûn û carekê din Roja Zimanê Kurdî li te pîroz dikin.